Lepo pozdravljeni vsi, še posebej študentje, nas veseli, da ustrajate in poslušate naše kolegice in kolege, torej danes imamo še zadnjega predavatelja, ob 5. popoldne pa v Edvardu je ena dvorana, tukaj 6, predstavitev oziroma debato o zadnjem obdobju Jugoslavije. Torej, naš današnji predavatelj je Husnija Kamberović, on je redni profesor na Filozofski fakulteti v Sarajevu, prej je bil direktor Inštituta za zgodovino v Sarajevu. Predava zgodovino jugovzhodne Evrope od 1908 do 1995 in zgodovino Bosne in Hercegovine od leta 18 do 1995. To je povezano s periodizacijami, kar smo slišali zadnjič. Na Bosno je prelomno leto 1995. Od 2006 do 2009 je bil projektni vodja bosanske raziskovalne skupine pri mednarodnem znanstvenem projektu Novi in dolgi procesi oblikovanja držav v jugovzhodni Evropi, kolektivne identitete v Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Moldaviji in Črni Gori v primerjavi. Tudi sicer redno sodeluje z uglednimi nemškimi raziskovalnimi inštitucijami in fundacijami. Bil je gostujoči profesor na l'École des Hautes Études et Sciences Sociales v Parizu in na drugih univerzah. Poleg splošne zgodovine Bosne in Hercegovine in jugovzhodne Evrope veliko časa posveča, in to mi je osebno še posebej všeč, tudi biografijam o osebah iz novejše in sodobne bosanske zgodovine, torej recimo v Huseinu, Kapetanu, Kradaščeviću, Nekaj Gospahu, pa o socialističnih politikih, kot so Džema Bjelić, Branko Nikolić, Zajed, Izdarović in drugi. Ta imena vam seveda danes ne pomenijo nič, ne pa starejšega generacija, pa seveda kar nekaj. Husnija, podobno kot Dubravka in Tvrtko, sodi v krog liberalno usmerjenih in kritičnih zgodovinarjev z območja nekdanje Jugoslavije, ki se zopostavljajo nacionalizmom in zlorabi zgodovine v politične namene. V Bosni je zelo odmeven na socialnih omrežjih in v medijih, vodi zgodovinski portal History.BA, to se vam splača pogledati, ker so dosekrat zanimivi prispevki. Širši mednarodni javnosti pa je poznan zlasti po organizaciji vsakoletnega History Festa v Sarajevu, ki je en tak strokovno, znanstveno, zabavni dogodek, bom rekel, za neko mešanico okroglih miz, debat, doktorskih delavnic in tako naprej. Skratka, zelo zanimiva zadeva, tudi mi se je dokaj redno udeležujemo in še posebej naši doktorski študenti, ker Husnija je tudi zelo aktiven pri objavljanju, torej ima svojo založbo in potem tudi hitro objavi doktorska dela, kar je seveda za naše študente še posebej važno. Založba se imenuje Udruženje za moderno istorijo in mimogrede tudi moja bosanska verzija knjige Uljana Kučeva je išla. Ni pa edina naša slovenska knjiga med njimi. Torej, s Husnijo imamo trenutno bilateralni projekt o mejah, tudi sicer redno sodelujemo v drugih mednarodnih projektih, na to temo povezano tudi predavanje. Na koncu, ne nazadnje bi dodal tudi osebno noto. Husnija je celo vojno preživel ob koljenem Sarajevu in pod streli ostrostrelcev vsak dan tekel v službo in iz službe na svoj inštitut. Zato mu osebne izkušnje ne le kot zgodovinarju, ampak kot človeku zelo dobro, kako bi rekel, služijo, čeprav je to grda beseda, zato da zna kritično prikazati nesmisle nacionalizma in do tega dovolj, ki pripeljajo tako, kot so v zadnji jugoslovanski vojni. Husnija, izvoli. Hvala. Dobar dan, hvala Boži i evo, možda već rekao zbog čega će moja tema se fokusirati ovako na jedan mali problem, dakle neće biti tako atraktivna kao što su bila jučerašnja predavanja o kojima smo slušali o globalnom svijetu, o jugoslavenskim diplomatama,
ali evo, ja sam odlučio da se fokusiram dakle, na malo pitanje koje se pojavljuje kao problem, iz jednog razloga koji je Božo već pomenuo, dakle, zbog činjenice da mi imamo jedan zajednički bilateralni projekat koji se bavi pitanjima granica Slovenije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Hrvatske i logično je bilo da onda to na neki način o tome nešto progovorim danas. To je jedan razlog zbog kojeg je moja tema tako uska u odnosu na ove dvije teme koje smo jučer slušali. Drugi razlog je nekako to što mi se čini da su to teme koje su i danas još uvijek aktuelne, iako je pitanje granica čini nam se riješeno. Znamo da ne samo povremeno, nego čak vrlo često problemi oko granica u ovim postjugoslavenskim zemljama iskrsavaju na površinu i znamo da to nekad zna biti prilično komplicirano, da tako kažemo. Vi znate za problem granice Slovenije i Hrvatske u Piranskom zalivu, a mi u Bosni znamo da imamo nekih neriješenih pitanja, također sa Hrvatskom oko nekih granica. Imamo nešto i sa Srbijom, što je opet malo čudno da neko ima neke probleme sa Srbijom, ali mi imamo probleme i sa Srbijom oko nekih granica, jer nam nude neke razmjene teritorija koje teško može neko ko ima čistu pamet prihvatiti. I kažem, sve su to neka pitanja koja mi se čini da je važno da ih pomenemo i da nekako pokušamo vidjeti da li su te granice kakve su uspostavljene među jugoslavenskim republikama poslije 1945. godine doista bile nevažne, kao što se to recimo 90. godina nametalo kao narativ, kad su se te granice takve kakve su pokušavale promijeniti, ili su ipak bile važne. Dakle, da li su ljudi koji su uspostavili te granice 45. 6. i tom vremenu, u tom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, doista misli da su te granice uopće nebitne, da su bitne samo vanjske granice države, što je nesporno, to znamo, pitanje Trsta i tako dalje, ali, dakle, želim da nekako provjerimo da li su i te unutarnje granice stvarno bile nebitne ili su ipak bile bitne, da li su ljudi s pravom inzistirali na nekim korekcijama, promjenama, ili je to bilo posve nebitno. Ja sam se nekako, moje formativno razdoblje je bilo socijalističko i znam da u mojoj tom formativnom razvoju doista granice među pojedinim jugoslavenskim republikama nisu bile tako vidljive. Ja ih nisam primjećivao kad bismo prelazili u Srbiju i Hrvatsku. To jednostavno nije bila granica, nismo to primjećivali, osim recimo ako bi se putovalo vozom negdje u Istru, pa se onda prolazilo kroz Sloveniju, onda se sjećam da sam tu primjećivao neku granicu, jer bi u voz ulazili neki kondukteri koji su pričali nekim malo drugčijim jezikom, koji baš nisam u tom trenutku kao dječak najbolje razumijevao. I dakle, ta granica nekako prema Sloveniji je ipak bila nekako, osjećao se taj prelazak granice, ali naravno ne tako dramatično, ne znam, kao prelazak u Trsti i odlazak u Istanbul, što je bilo jedno sasvim drugo iskustvo. Dakle, činilo se da te granice doista nisu bile toliko vidljive i da su ljudi komunicirali preko tih granica tako sasvim normalno. I još jedna stvar zbog čega je, čini mi se, nekako poklopilo se, to nije bio ključni motiv, ali danas je 29. novembar, to je dugo slovio kao Dan Republike, zasjedanje Avnoja, utemeljiteljski akt druge Jugoslavije, koja se temelji kao Federacija ravnopravnih republika. I, dakle, eto, na taj dan bih htio nekako provjeriti to pitanje da li su doista ove unutrašnje granice bile tako nebitne. I još jedna stvar koja je mene malo krajem 80. godina, kažem, bez obzira na to iskustvo koje sam imao kao u tom mom, dakle, razvoju, na to da nisam primjećivao granice i mnogi nisu primjećivali granice, ali onda sam krajem 80. godina, mislim da to bilo 89.
Dakle, u vrijeme kad smo išli u arhiv, ali vrlo rijetko smo mogli kopirati građu, nismo je mogli naknadno fotografisati i tako dalje. I onda sam boravio u arhivu CK SKJ-u, tada je to bilo, tako se i zvao arhiv CK SKJ-u, dakle nije bio u arhivu Jugoslavije, gdje je sad taj fond, nego u arhiv CK SKJ-u i tamo sam priledeći neku građu za neki svoj rad, naišao na, mislim da je to bila 89. na neke bilješke sa neke komisije koja se bavila razgraničenjem između Vojvodine i Hrvatske. I onda sam na tih desetak nekih dokumenata, nekih zapisnika, nekih bilješki bio iznenađen kad sam vidio koliko ljudi koji o tome debatiraju, a dakle u pitanju je 45. godina, koliko potežu to nacionalno pitanje. A riječ je zapravo o toj komisiji koju je vodio Milovan Đilas i tu su bili još neki, ne znam, Vicko Krstulović koji je bio ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Milentije Popović kao ministar unutrašnjih poslova Srbije, Jovan Veselinov Žarko bio je sekretar Narodnooslobodilačkog fronta Vojvodine, bili su još neki i ja sam slučajno našao, ne slučajno, nego u tim mojim bilješkama, dakle to je tako bilo, mi smo to pisali na male fiše, kako smo to zvali, onda to sastavljali nekako po nekom svom modelu. I ja sam sačuvao te male bilješke, dakle iz te 89. Nismo mogli, kažem, kopirati te dokumente, to je tad bilo nemoguće, to se nije radilo, kao mogli ste prepisivati, pa koliko stignete da prepišete danas, prepišete, napravite neki samo kraći ispise i tako dalje. I kažem, to me nekako, te diskusije su me nekako čudno mi u tom trenutku djelovale, zašto ljudi toliko inzistiraju, koliko Srba ima u Vukovaru, koliko Srba ima u Šidu, u Iloku, u Vinkovcima, u svim tim pograničnim krajima, koliko Hrvata ima, šta ćemo sa Mađarima, da li će Vojvodina ovdje, tako dalje. I meni je to malo iznenadilo u to vrijeme, zar je to bilo doista toliko bitno ako smo imali nekako razvijali taj jedan narativ u kojem smo gradili jednu zajedničku domovinu, u kojoj te unutarnje razlike više nisu toliko bitne i tako dalje. I to je između ostalo, dakle, i to je jedan od razloga zbog čega evo, želim nekako kroz ovo pitanje nekako pokušati razgovarati o tome da li su doista te granice bile nebitne ili su bile itekako bitne. I još jedno pitanje je tu važno, kao okvir, danas nekako mi često u Bosni i Hercegovini pogotovo imamo taj narativ da je posle 1945. godine Bosna i Hercegovina izgubila neke dijelove svoje teritorije i da su neki prostori koji su istorijski pripadali Bosni i Hercegovini pripali nekim ili priključeni nekim drugim republikama. Kao jedan od primjera navodi se ovaj primjer Sutorine, to je izlaz na more i to je pitanje granice Crne Gore i samo da pokušam to ako uspijem, mislim da ću podvući na ne znam što neću, možda ja to sad ne znam najbolje otvoriti. Ali, ili je to možda, samo da vidim. Mislim da sam ga negdje pokrenuo, već bio. Znaš šta, ako prekida. Evo, sad sam ga tu. Dakle, to je pitanje Sutorine i čak je prije nekih 10-15 godina u Bosni su formirana je bila neki pokret koji je težio ka tome da se vrati Sutorina Bosni i Hercegovini, ustvrdnu da je ona nepravedno uz neki džentlmenski sporazum nekih vodećih komunista Bosne i Crne Gore posle rata samo priključena Crnoj Gori, ali da ona istorijski zapravo Hercegovina i Crna Gora još uvijek nisu potpisali sporazum o definisanju granica. Područje trenutno crnogorskog mjesta Sutorina pripadalo je Bosni i Hercegovini i ne postoji niti jedna odluka koja potvrđuje da ovaj prostor pripada Crnoj Gori. Ako ne reaguje vlast Bosne i Hercegovine, ona bi mogla i zvanično pripasti našim komšijama. Bosna i Hercegovina je ušla u
Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca sa 2 izlaza na more i ta 2 izlaza na more Neum i Sutorina bili su utvrđeni i na Berlinskom kongresu kada je Bosna i Hercegovina ulazila u sastav Austro-Ugarske, odnosno kandidata na upravo Austro-Ugarskoj. Granice su u okviru Kraljevine Jugoslavije bile zagarantovane Vidovdanskim ustavom, da bi se 1936. donijela odluka da se granice srezova mogu mijenjati, ali ne i granice Banovina. Tada su opštine Kruševica i Sutorina izuzete iz Trebinskog i pripojene Bokokotorskom srezu. Nakon Drugog svjetskog rata na sjednici Vlade Federativne narodne Republike Bosne i Hercegovine postavljeno je pitanje prenosa katastarskih knjiga iz Trebinja u Herceg-Novi. Prečnim dogovorom, koji nigdje nije potvrđen, Sutorina odlazi u sastav Crne Gore. Dakle, iz ovoga jasno proizilazi da je Bosna i Hercegovina predala Sutorinu Crnoj Gori. U zakonu o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na srezove nema Sutorine, u zakonu o administrativnoj podjeli Crne Gore na srezove pojavljuje se Sutorina. Još uvijek u Igalu postoji kamen granični koji dokazuje da je ovaj prostor pripadao Bosni i Hercegovini. Još uvijek postoje i ljudi koji znaju i koji se sjećaju da su njihovi roditelji na području Sutorine imali dokumente u kojima je pisalo Trebinski srez. Porodica Špirto nekada je živjela u jednom srezu, Trebinskom, sada su 2 države. Jeste, mi smo bili nekad jedine sa Špirti što su u Trebinje, oni su ovdje od nas. I gore je otišao jedan potomak i gore se širio, kako su meni pričali stari ljudi. A ja mislim to političari odlučuju, a ja mislim da bi to trebalo sve raditi kako je prije bilo. Jeste, bilo je Trebinski srez i to se znalo da je to nekada bilo Herceg-Novi. Pa tačno bi ja to volio i da bude to malo izlazak na more i da bude to baš naši, što su nekad stari naši to doživljavali, govorili da je to valjda Hercegovina i tako. Na posljednjoj sjednici predsjedništvo BiH je pokrenulo postupak za pregovore radi zaključivanja ugovora o državnoj granici između BiH i Crne Gore. Procedura je pokrenuta, a konačnu riječ o ratifikaciji sporazuma imat će parlamente Bosne i Hercegovine i to novi saziv. Istoričari tvrde da je ipak sve u rukama naših političara. Mišljenja su da niko nema pravo da preda to mjesto jer je Sutorina oduvijek pripadala Bosni i Hercegovini. To je dakle, jedan primjer kako se naglašavalo to da je neki dio Bosne i Hercegovine isključen i priključen susjednoj državi. Naravno, ovo je pokrenuto u vrijeme kad je trebala da se ratificira sporazum o granici između Bosne i Crne Gore i onda je pokrenuto to pitanje, ne treba ratificirati granicu dok nam oni ne vrate Sutorinu. Tad je, ja se sjećam, prije 15 godina, recimo po Bosni vladala neka takva euforija, čim nam vrate Sutorinu, ne samo kao malo da izađemo na more, jer što kaže, dobro bi bilo da malo izađemo na more, nego su tako pričali, čim nam vrate Sutorinu, Bosna će ekonomski oživjeti, krenut će turizam, razvoj i tako dalje. I evo, ključni, ništa drugo nije problem unutar Bosne više, nego samo to što su nam Crnogorci oteli Sutorinu. Kasnije se naravno nekako u interpretaciju čitavog tog pokreta uključila još neka druga objašnjenja, poput onog da je to zapravo pokušaj Srbije da preko Republike Srpske izađe na Jadran zbog Crne Gore koja se odvojila, pa sad Srbija nema more koje je krije, ali evo dobit će ona preko Republike Srpske izlaz na Sutorinu. Naravno, od toga nije bilo ništa. Granica je, sporazum o granici između Bosne i Crne Gore je ratificiran, Sutorina je naravno ostala u Crnoj Gori, a Bosna ostala bez tog izlaza na more. Imamo do duši drugi izlaz, osim to opet ovi iz Hrvatske izgradili most preko Pelješca pa su zatvorili Neum i onda sad opet tu nema problema. A da oni nisu napravili taj most, opet bismo mi to razvijali, Neum bi izrastao u veliku luku, tu bi dolazili veliki kruzeri, tu bi dolazili neki bogati šeici koji bi ostavljali tako. I eto, problem je, znači nikad nije problem u nama, nego je problem uvijek u drugima, Crnogorcima i drugima iz Hrvatske. Ali drugo pitanje koje je isto važno, a koje postavljalo se kao aktualno, to je pitanje opet granice sa Hrvatskom. Vraću se na to kasnije, ali sad samo kao uvod.
Dakle, posebno na planini Pljaševici, taj problem je opet nekako iskrsnuo 2020. odnosno u vrijeme ove migrantske krize, jer su migranti koji su išli sa istoka prolazili na neobičan način, dolazili do Bosne, pa onda prolazili kroz Bosnu, Hrvatsku, dolazili čak do Slovenije, ne znam gdje su onda u Sloveniji znali vratiti u Hrvatsku, onda ih Hrvati vrati na bosansku granicu, kao nisu oni naši, oni su vaši. I tu je bilo, recimo, čak na ovoj planini Pljaševici, to je uglavnom planina, neprohodan kraj, tu se nalazi onaj veliki aerodrom Željava, i to su krajevi koji su uglavnom pokriveni šumama, dakle, i zgodni su za tako šverc ljudi, prolazak jer ih se ne vidi. I onda su 2020. godine hrvatske vlasti naredile jednom hrvatskom preduzeću, Hrvatske šume, da jedan dio te planine, dakle neke prostore, da prosto sijeku drveće, kako bi očistili bili taj prostor i time učinili vidljivim, odnosno onemogućili kretanje migranata, jer bi ih onda mogli promatrati sa neke druge visine, na tom teritoriju gdje ne bi bilo više drveća, onda bi ih vidjeli, ali su onda Bosanci optužili Hrvatsku da ona time, da je u toj sječi šuma prešla bosansku granicu i jednostavno, dakle, da je to radila na bosanskoj teritoriji i samo da vidim hoću li sad uspjeti otvoriti. To je bilo 2020. isto priličan neki problem u odnosima između dviju država, jer su Bosanci stalno optuživali Hrvatsku da je zapravo narušila bosansku granicu, ali ne samo tim, nisu u pitanju bili samo radnici koji su sjekli šumu, drveće, nego su rekli da je tu prešla i hrvatska policija koja onda na tom bosanskom teritoriju nekako zaustavlja migrante i tako dalje. Dakle, to je, ovo očito neće otvoriti, ali nije bitno, vraćamo se nazad. Dakle, to su sve neka pitanja koja dovode do toga da postavimo pitanje, sve neka pitanja koja nas dovode do toga kako su onda uspostavljene granice 45. 46. i u tom poratnom razdoblju, na koji način, dakle, i zašto su one sad uopće bile bitne i koliko su bile bitne. Ja sam krenuo od jedne sjednice predsjedništva AVNOJ-a iz februara 1943. godine, koja je Mile Perunčić kao sekretar AVNOJ-a objašnjava kako su uspostavljene granice među republičke, i ovdje se samo fokusirao na Bosnu i Hrvatsku, jer je to za nas važno. Dakle, on kaže, Bosna se uspostavlja u granicama prema odredbama Berlinskog ugovora 1878. dakle, granice iz Berlina, a Hrvatska se uspostavlja u granicama bivše Savske Banovine sa 13 rezova bivše Primorske Banovine, uključujući i Dubrovački srez iz bivše Zetske Banovine. Dakle, šta hoću da kažem? Dakle, negdje na zasjedanjima AVNOJ-a na kojima je definirano da će se Jugoslavija sastojati iz 6 ravnopravnih republika, definirane su i te granice. Bosna i Hrvatska, Bosna ostaju u granicama Berlinskog kongresa iz 1978. godine, ali je ostavljena mogućnost i kasnije u prvom ustavu iz 1946. godine, to je član 12, da se te granice koje su, dakle, uspostavljene, mogu mijenjati među republikama i mogu napraviti određene korekcije ukoliko se republike dogovore i uz suglasnost Narodne skupštine FNRJ. Već negdje u maju 1946. godine Savezna vlada je uputila jedno pismo svim republičkim vladama u vezi s tim razgraničenjem. Oni su kazali da to nije toliko hitno, naravno da nije hitno, ali bilo bi dobro ukoliko možete da imate namjere napraviti određene korekcije granica, da to učinite što prije kako bi se izbjegli eventualni kasniji problemi. I u tom aktu su također kazali šta bi to moglo biti kao
važno za korekciju granica i naglašavali su da je tu naravno bitan nacionalni sastav stanovništva, dakle traženog mjesta. Ako tražite neko mjesto, onda objasnite zašto, istaknite nacionalnu strukturu, ekonomsku povezanost tog kraja i motive zašto se traži promjena tih granica. Mi znamo da će i 90. godina, recimo u Sloveniji vjerovatno ne, to niste imali, ali mi smo u drugim dijelovima Jugoslavije, u Hrvatskoj i u Bosni, pogotovo početkom 90-ih, kad su se pravile neke unutarnje reorganizacije, to je ono vrijeme stvaranja autonomnih oblasti, pa SAO, dakle Srpske autonomne oblasti, pa HAO, Hrvatske autonomne oblasti. Sjećam se, Goran Milić je tada napisao jedan uvodnik za oslobođenje, onda kaže idemo od SAO, pa onda HAO, pa onda MAO, muslimanski, i onda dođemo do onog Ćao. Dakle, nema više ništa. SAO, HAO, MAO i Ćao i to je to. Ali i tad su se, dakle, dok su se gradili te SAO, HAO, MAO i tako dalje, kao jedno od pitanja, kao jedan od argumenta uvijek rijetko postavljalo to baš nacionalni sastav, to je uvijek nekako išlo, ali se argumentiralo, to je iz ekonomskih razloga važno da se mi ujedinimo. To čini ekonomske cjeline, a zapravo je uvijek bio je dakle, najmanje su bila ekonomska pitanja dominantna u tome. Tako i ovdje, kao pitanje, dakle, kao argumenti su koji se mogu iznositi su uz nacionalni sastav, uvijek išli ekonomska povezanost, motivi. Vidjet ćemo da je to na primjerima Bosne i Hercegovine zapravo i bilo bitno. Ovdje sam pokazao samo na jednom slajdu, to je jedno pitanje granice između Bosne i Crne Gore. I riječ je o ovim selima Kruševo i pomenuto već jednom i Vučevo. Dakle, ovdje vidimo mali dio na ovom crnom slajdu. Dakle, ova debela linija je granica. I sad je tu bilo pitanje, dakle, to se zove Kruševo, dakle ovaj mali dio koji je malo osjenčen, a vidimo ga na ovom današnjoj granici, ovo je današnja granica, dakle dole ide Piva, ovako ide Tara i onda je gore Drina. I sad su seljaci iz ovog jednog sela Kruševo i iznad je selo Vučevo. Riječ je bilo ukupno o nekih 80-ak ljudi, u ovom Kruševu je bilo 10 porodica sa 50 članova i u Vučevu je bilo 5 porodica sa 29 članova i oni su u martu mjesecu 1946. godine tražili da se priključe Bosni i Hercegovini. Mislim, ovo će biti sad zanimljivo zbog čega je to važno. Dakle, šta oni kažu? Oni kažu da su čitavo vrijeme bili istorijski, dakle, u granicama Bosne i Hercegovine. Sad ovdje ja imam to jedno njihovo pismo koje je zanimljivo pisano ćirilicom, dakle, tih mještana sela Kruševo, i oni kažu kako su čitavo vrijeme bili u granicama istorijske Bosne i Hercegovine, a onda smo, kaže, tek ustanovljenjem Banovina priključeni nekoj drugoj opštini koja se zove Dragačevskoj opštini, to je s druge strane dakle u Crnoj Gori, i kaže, onda smo tu ostali sve do 1941. godine, dakle uključeni u tu neku Dragačevsku opštinu, a onda smo 1941. godine, kaže, bježeći ispred Ustaša se nekako priključili Mratinu da bismo spasili prosto živu glavu, i kaže, i od tada smo pripojeni mjesnom narodnom odboru Mratinje, dakle nalaze se u Crnoj Gori, i poslije rata, poslije 1945. takvo stanje je ostalo, i oni kažu, sad bismo mi zapravo željeli da se vratimo Bosni i Hercegovini, to je
ovamo je srez Foča, vidi se na ovoj crnoj ovdje, malo ne vidi se to malo samo poruke, da se možemo vidjeti o čemu se radi. Zašto to navodim kao pitanje? Neki seljaci, ne znam koliko, 10-ak porodica, 80 članova, jest to neki ogromni su to prostori, ali zašto oni sad traže da se pridruže, da se vrate Bosni i Hercegovini, odnosno priključe srezu Foča? Oni čak kažu kad su naseljeni, znači da su to ljudi koji su naseljeni na te prostore 1882. Dakle, dotad je to bilo posve naseljeno prostor, a i 46. ih ima svega 80, dakle, to je mala skupina ljudi, ali oni tačno znaju da su naseljeni 1882. godine u ovom selu Kruševo. Ovdje vidimo i ovo Vučevo malo ovdje, dakle, to je, njih je 5 porodica svega i oni znaju da su se tu naselili 1919. I traže da se vrate u Bosni i Hercegovini. Ono što je zanimljivo, dakle, riječ je o Crnogorcima, dakle, nisu u pitanju Bošnjaci, muslimani ili neki drugi, nego su Crnogorci koji su tu naseljeni 882. Ostali su Crnogorci, bili su u Bosni i Hercegovini do uspostavljanja Banovine, onda su u toj reorganizaciji priključeni dijelovima koji su kasnije i ostali su onda dio Crne Gore, ali 46. godine traže da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Okružni odbor, to je pripadalo okružnom narodnom odboru Sarajevo, i bosanska vlada su to podržali, ali je zanimljivo, recimo ovi iz Sarajeva u jednom aktu koji to podržavaju, oni kažu mi znamo, mi podržavamo zahtjev tih seljaka iz Kruševa i Vučeva i napominjemo da je, kaže, vjerovatno zabunom nakon Drugog svjetskog rata taj prostor priključen Crnoj Gori i budući da, pogotovo jer se to nalazi na ovoj lijevoj obali, ovo je dolje Iva, to vidimo na ovom crnom malo dozdo, pošto budući da se nalazi na lijevoj obali, onda kaže to bi zapravo logično bilo i da se doista i vrate u BiH. I doista je to 1949. godine ponovo uključeno u sastav Bosne i Hercegovine. Ovo navodi znači kao primjer samo da Crnogorci traže odvajanje nekih prostora iz Crne Gore i vraćanje u Bosnu i Hercegovinu. Jedan drugi slučaj također na ovom primjeru, ovdje vidimo, to je ovaj dio koji je malo ovako izvučen, prema ovom dijelu koji piše Šavnik, to je isto dio sad malo južnije i neka sela, ne znam, zovu se Krivi do i Hadžića Poljana. Oni su također tražili da se priključe Bosni i Hercegovini srezu Gacko, a kao argument su navodili to da su udaljeni sad od Šavnika 8 sati, od Gacko svega 2 sata i tako dalje. I o tome su se doista vodile onda do velike diskusije tokom 4-6. godine. Ali za razliku od prethodnog slučaja ovo nije riješeno pozitivno po Bosnu i Hercegovini jer Crna Gora nije na to pristala i danas su ti krajevi ostali zapravo u Crnoj Gori. Ovdje imamo to pitanje granice sa Srbijom, tu neću puno o tome govoriti jer je tu doista kompleksna situacija, ali dakle, to je uglavnom bilo pitanje granica na Drini. I Srbija je tražila neka sela koja su tad bila u srezu Višegrad, to je više dolje bilo prema Rudom zapravo, ali kad je to administrativno bilo u srezu Višegrad, da se priključe, da se ujedini sa Srbijom, jer Bosanci su to u septembru mjesecu 1946. godine odbili, tako da, mislim, nebitno su ovi nazivi svih sela koje sam ja tu naveo, ali samo kao model navodim, dakle, su tražili da se neka sela izdvoji iz Bosne i priključe sa Srbijom. I drugi problem koji je bio na granici na Drini je bio pitanje takozvanih drinskih ada. To su neki, dakle, granica je bila definirana tokom rijeke Drine, a onda bi rijeka, ovisno o vodostaju, znala mijenjati tok, i onda su se te neke ade koje su
seljaci obrađivali, jel ponekad nalazili sad na ovoj, sad na onoj strani, pa onda nisu znali da li su ove godine u Srbiji, pa onda u Bosni, ovisno o tome kako rijeka Drina promijeni svoj tok, ovisno od vode, jel? Ali to je ostalo onda pitanje i do dana današnje zapravo tu su onda neka sporna pitanja na granici između Bosne i Srbije. I sad ovdje dolazimo do ovog pitanja sa Hrvatskom. Izdvojio sam jedan mali primjer, ovdje se možda ne vidi sve najbolje, ali može se vidjeti recimo na ovom lijevom slajdu. To su skice iz te godine, dakle 46. godine. Ova debela linija je postojeća, je granica koja se, dakle, ovo je prvo gore malo desno, kad sad mogu da pokažem, sa ovom isprekidanom linijom, tu je bila granica između Bosne i Hrvatske i onda postoji jedno mjesto koje se zove Vinica i to je srez koji se u to vrijeme zove Duvno, dakle Tomislav grad današnji, jel? I stanovnici tog sela Vinica, koje je bilo sad dakle, na bosanskoj teritoriji, oni su tražili da se ujedine da se priključe Hrvatskoj i kao jedan od razloga su navodili to da su oni od sreza u Tomislavgrad, dakle Duvnu, udaljeni dosta daleko, kažu mi smo udaljeni 4 sati od svog sreza, ali ovdje ako su se priključili Hrvatskoj, onda smo tu nekako bliže usmjereni prema Imotskom i tu bismo mogli sa nekih, ne znam, umjesto 40 km koliko smo udaljeni od Tomislavgrada, dakle od Duvna, ovdje smo udaljeni samo 18 km, ekonomski smo više vezani za Dalmaciju. I sad, Bosanci su čak, dakle, taj prijedlog, bosanska vlada je taj zahtjev seljaka iz tog mjesta podržala i to u sljedeće objašnjenje. Kaže, udaljenost Vinice od Duvna, idući državnom cestom, iznosi 42 km, odnosno 34, kaže, pošto je već izgradnju novog puta, to malo skraćeno za neki 8 km, ali kaže, dok je udaljenost od Imotskog 18 km. Ekonomski Vinica gravitira prema Dalmaciji i orijentiše se na tržište u Imotskom. Po nacionalnosti, i ovo je sad isto bitno da razumijemo te kontekste, kaže, po nacionalnosti stanovništvo Vinice je hrvatsko, a po načinu života i običajima bliže i Dalmatincima nego Bosancima. Također je želja većine stanovništva da se pripoje Dalmaciji. Sad, dakle, imali smo tu želju jednog stanovništva, imali smo podršku bosanske vlade da se pridruže, ali meni nije jasno šta se zapravo desilo, to nisam uspio definirati, da se to nije ostvarilo, nego su oni ostali na prostorima Bosne i Hercegovine. Ovo je današnja granica i tu vidimo Vinica je tu s desne strane, ali možda jedan mali detalj koji je tu važan, iznad gore vidimo Buško jezero. I zbog čega je to sad važno? Zato što se nekako ispostavilo da, i zato je to danas opet neki problem na tom dijelu granice, zato što Hrvatska ne često koristi, nego ovo Buško jezero koristi kao akumulaciju za jednu svoju hidroelektranu, mislim da je to Orlovac, tako da se zove tako, i oni, dakle, imaju hidroelektranu na hrvatskoj strani, koriste vodu iz ovog jezera Buško koje je na prostorima Bosne i Hercegovine i onda su se Bosanci žalili kako vi koristite naše jezero, a zapravo to je ono otimačina, pljačka i tako dalje. To je pitanje koje se posljednjih godina zapravo često postavlja, jel? Ali ne uspijeva se riješiti zato što iz političkih nekih razloga, čak i te lokalne zajednice bi sigurno koje su hrvatske, naseljene hrvatskim stanovništvom, imale više koristi da im Hrvatska plaća više iznose za korištenje te vode nego što to zapravo, a ne da to... Međutim, problem je u tome što, i danas to znamo, da će ovi iz HDZ-a u BiH podržati više ono što traži Hrvatska, pa bez obzira što to ide na njihovu štetu, ali oni su spremni da podrže ove
iz Zagreba, ne znam da li bi baš sve iz Zagreba podržali, ali ovu aktualnu vlast. Dakle, pa nek ide i na našu štetu, nema veze što mi znamo da bismo mogli dobiti više novca za to, ili ono što ja pretpostavljam zapravo da tu očito ili vjerovatno postoji neki drugi kanali komunikacije i transfera novca koji onda završava na nekim drugim računima, a ne na računima lokalne zajednice. I ovdje je još sad jedno pitanje, sad se malo približavam, vidim, ovdje se sad stvarno ne vidi, to sam vidio jutros, ali to su isto neka pitanja koja su sad išla malo sjevernije od ovog prostora koji sam sad pomenuo, dakle, upravo prema ovoj planini Plješivici gore. I tu je došlo čak na tom prostoru, s desne strane, s bosanske strane su, ne znam, Bosansko Grahovo, a s lijeve strane dakle, hrvatska granica, i tu je došlo do nekih čak korekcija granice 45. 46. godine do 52. godine kad su neki krajevi sa bosanske strane priključeni. Ja sam to malo zaokružio, ovo se ne vidi dobro, možda bi se to moglo, ali nije ključna stvar ni da to ovako povećam, ali samo što hoću da kažem, dakle, ono što hoću da kažem da je bilo nekih korekcija granice i to u ovom konkretnom slučaju neki krajevi koji su bili u Bosni i Hercegovini, ne znam, Tiškovac, kako se zovu ta naselja i tako dalje, koja su bila naseljena srpskim stanovništvom su ujedinjena sa Hrvatskom, ali ključno i kao argument su navodili naravno neke historijske razloge, ali zanimljivo, dakle, da ostanem samo pri toj sad konstataciji, riječ je o stanovništvu ili krajima koji su, dakle, pograničnim krajima koji su bili na bosanskoj strani, naseljeni su srpskim stanovništvom, ali su onda priključeni Hrvatskoj. Ali ovdje je ključno pitanje sad onda ovo posljednje pitanje o kojem ću danas govoriti, dakle nešto, to je baš ovo pitanje na granici na Plješivici. Tu imamo tu jednu skicu iz 45. Pa onda 45. i 46. o tome su se vodile diskusije. Vidimo ovdje ovu granicu Hrvatska i onda ovdje mali gore dug, dakle, i ovi mali dio koji sam tu zaokružio, to je mjesto koje se zove Melinovac. I sad su, dakle, ova tri neka, to zovu katastarske općine, dakle, to je šuma, planina, naseljena, dakle, rijetko naseljena ili nenaseljena uopće, dakle, to su samo šumski predio. To su neki krajevi koji se zovu Baljevac, Zavalje, Skočaj, što naravno ništa ne znači ni za mene, ni za vas, ali samo kao model govori. Dakle, imamo ova tri ovdje neka prostora i ispod ovdje ovaj mali dio zaokružen Melinovac. Ova prva tri dijela su, dakle, unutar BiH, a ovaj posljednji dio Melinovac se zove, on je ostao u Hrvatskoj, ali su Bosanci tražili da se i taj dio nekako vrati u Bosnu i Hercegovinu, dakle da se napravi neka granica. I sad šta su to bili njihovi argumenti? Bosanci su tvrdili, to su sve krajevi koji su ekonomski, s desne strane gore pri vrhu se može malo može vidjeti, to je Bihać. I oni kažu, to su zapravo krajevi koji su ekonomski usmjereni prema Bihaću, udaljeni su od Bihaća vrlo malo, 1 sat, mada meni to nikad nije bilo jasno šta to, ali tako su tad ljudi valjda mjerili vrijeme, 1 sat, pa 3 sata udaljeni od ovoga, pa 15 sati udaljeni od onoga, jel? Sad ne znam, su tu išli pješnici ili šta je na kodor, šta, ali to je bila neka norma. Mislim, ovdje se čak može nekako razumjeti, jer su to uglavnom šumski krajevi bez puteva i uglavnom su to ljudi, te krajevi inače koristili samo da bi došli do šume i vidjet ćemo da je to bio ključni problem ili nekog, dakle, dobro bi to danas došlo u ekonomskoj krizi koju je Ljubra klinično pominjala. I recimo, pogotovo iza rata, neposredno 45. 46. kad je bio potreban
neki materijal za obnovu kuća, onda su taj građevinski materijal nalazili zapravo tu u šumi. I sad, dakle, Bosanci su tvrdili da su to krajevi koji ekonomski su nekako vezani i pripadaju Bosni i Hercegovini, bliže su Bihaću, ali ono što je zanimljivo, da su ovi krajevi, ovdje 3 dijela koja vidimo, koji su dio Bosne i Hercegovine, ali oni su zapravo bili dio Hrvatske i to Bosanci priznaju, oni kažu, mi znamo da je to bilo dio Hrvatske i da su uključeni u Bosnu tek 20. godina, dakle nakon uspostavljanja Banovina, i oni kažu i tako je onda ostalo i tokom rata i poslije rata, dakle ostalo je onda sad u Bosni i Hercegovini i ok, sad to bilo da to ostane u Bosni i Hercegovini, zašto bi to mi sad vraćali vama u Hrvatskoj, a Hrvatski opet tvrdili da su to oduvijek bili hrvatski krajevi ili Hrvati, nekako sve je naše. Kaže, to su bili, oduvijek su bili hrvatski krajevi koji su onda 29. kaže, kao rezultat stranačkih natezanja i nezdravih političkih odnosa uključeni u BiH, ali ono što je vrlo zanimljivo, dakle ova 3 prostavnika, ali ono što je još zanimljivo, oni kažu, čak i tad, kad je to priključeno Bosni i Hercegovini, mi smo ostavljeno je nama da upravljamo šumama, dakle upravljanje šumama i dalje ostalo u hrvatskim rukama. I te diskusije su se vodile tokom 1946. godine i ja, po onome što sam ja mogao vidjeti, izgleda da to stvari se nisu uspjeli riješiti, da to Bosanci nisu uspjeli vratiti ove krajeve, dakle Meljinovac, a čak i u ovim krajevima koji su bili formalno u krajevima Bosne i Hercegovine, Hrvatska je nastavila eksploatirati šumu i čak, recimo, imam jedno pismo, mislim da ide 46. ne znam datum, gdje bosanska vlada traži od hrvatske vlade da odobri besplatno stanovnicima, to je ove Unske doline prema dakle, Bihaću i Bosanskom Petrovcu, da mogu besplatno koristiti šume, dakle drva sa tih prostora Plešivice i materijal za obnovu svojih kuća, što bi značilo da taj dio nije, da Bosanci nisu uspjeli, dakle, odnosno da su Hrvati, bez obzira što je granica ostala, ovako nastavili Hrvatska da je nastavila kontrolirati šume i mislim da je tu se pokazalo ta ključna stvar, jer da to nije više u pitanju neka struktura stanovništva, nacionalna i tako dalje, nego da je doista bila u pitanju ekonomije, dakle, ko će eksploatirati, ko će koristiti šume sa tih prostora. I danas nekako dolazimo do, evo, ovo je posljedna neka, mislim iz 2017. ovo sam negdje skinuo, gdje se nekako postoje neke neriješene sporne tačke, neću sad dalje jer je vrijeme već isteklo, čini mi se, ali ovdje možemo vidjeti da postoji neke još uvijek sporne tačke razgraničenja, dakle, najviše ih vidimo ovdje između Srbije i Bosne, i to su ti krajevi gdje Srbija traži neka područja oko hidroelektrana, Zvornik, Bajna Bašta, to su uglavnom veliki kompleksi koji Srbija traži. Oni priznaju da je to dio Bosne i Hercegovine, ali traže da se uključe u sastav Srbije. Čak i ovi neki dijelovi od Rudog, recimo dolje, pa na ovom potezu pruge Beograd-Bar, to je isto zanimljivo zbog toga što će se tu desili neki zločini u Strcima i tako dalje, dakle na ovom prostoru koji je zapravo, kroz koji prolazi pruga Beograd-Bar, ali prolazi kroz bosanski teritorij, ali onda su tu u ratu, je to bilo 92. Sonja, kada je to bilo, kad su zaustavili taj voz i pobili neke ljude. Dakle, onda se Srbija vadila da to nije na srpskoj teritoriji, to je na bosanskoj teritoriji urađeno, to su napravili ovi neki idioti iz Rudog. Nismo mi krivi, nemamo mi nikakve veze s njim, ali sad kažem, sad smo mogli napraviti eventualno neku razmjenu, pa da ti krajevi kroz koje prolazi pruga, zvanično se uključe u
u Srbiji i vidimo tu još neke sporne tačke, ona prevlaka između Crne Gore i Hrvatske, gore Piran, Slovenija i Hrvatska, jel to sad stvari o kojima ja ne znam baš puno, ali na kraju, šta sam htio da kažem? Dakle, htio sam da kažem da ipak da te granice koje su uspostavljene iza Drugog svjetskog rata nisu baš bile tako bezvezne, dakle, da se o njima itekako vodilo, da su se itekako vodile diskusije oko toga gdje te granice trebaju ići, na koji način se trebaju napraviti korekcije tih granica između pojedinih republika. Nije uvijek ključna bila nacionalna struktura određenog prostora da bi se uključila u ovu ili onu republiku. Evo, to možemo vidjeti recimo na onom primjeru sela Kruševo, gdje su Crnogorci, dakle, koji su u tim selima na granici između Bosne i Crne Gore tražio da se iz Crne Gore ujedine priključe Bosni i Hercegovini. Nekad su ti zahtjevi ispunjavani, nekad ne. Ponekad su, uprkos što su stvari izgledale prilično jasne i prihvatljive, recimo da je stanovništvo iskazivalo želju da se ujedini sa nekim drugim, da se uključi u neku drugu republiku, uprkos tome što je u nacionalnom smislu to bilo stanovništvo koje nekako gravitira toj drugoj republici, jer ovdje smo imali taj primjer kroz Vinicu, i geografsko orijentiranost tu nije realizirano. Ne znam zašto, ali je ostalo. Dakle, ti su onda krajevi znali ostati u ovom konkretnom slučaju na bosanskoj strani i čini mi se da ovaj primjer baš na Plješivici gdje se najviše debatiralo ne zbog više strukture stanovništva, nacionalne one, nego prosto zbog ekonomije, dakle, bogatstva šuma koje su se tu nalazile, i dakle, to pitanje eksploatacije šuma je nekako bilo ključno. Ko će eksploatirati šumu, ko će time gazdovati, ko će donositi, uzmati lovu, je bilo vrlo važno. O nekim pitanjima na granici, ja recimo u svojim istraživanjima nisam uspio naći upravo to pitanje sutvorine o kojoj se toliko dugo i puno raspravljalo u Bosni, dakle Bosna, Crna Gora. Doista nisam našao ni jedan dokument, ništa nisam našao u arhivima, doduše se to ranije, ali mislim da ni ovi koji su posle mene to pokušavali, još fokusirali se na sutvorinu, nisu mogli ništa naći, zato imamo taj narativ, to nije ni zvanično nikad odlučeno, nego su samo Đuro Pucari iz Crne Gore, kako se zove? Blaža Jovanović, oni su, njih dvojica su sjeli i Blaža rekao Đuri, daj to Đuro, meni kaže, vozi, to je sad tvoje i tako se to otprilike završilo. Jesam još ništa? Ne, ništa. Hvala lijepo, tu bi otprilike pitanje. Hvala lijepa. To je vrlo slično slovenskoj situaciji. Posle Drugog svjetskog rata i kod nas su tako dijelili u Istri, Bili Krajini, tako navodno Kardeli i neki hrvatski politiki i tako. Dobro, imate ste daj čas za vprašanje. Izvolite. Evo, Dubrovka prvo, pa Bojan. Ovo je krajnje zanimljivo, stvarno i važno. Sad imam dva pitanja. Jedno je, ti si uglavnom govorio o pregovorima među republikama i tu se nije osjećala federalna vlast. Da li to znači da se ona nije mešala u ovo pitanje i da je to bilo rešavano pregovorima između zainteresovanih republika? To je jedno. A drugo, da li si uhvatio ikakav pattern, ikakav obrazac kako je to rešavano, jer uglavnom je odbijano, osim u ovom neobičnom slučaju Crnogoraca koji su želeli da budu Bosanci, ali je bilo ikakvog pravila? Ili je pravilo ne damo ništa? Ne, bilo je dakle zato sam ja naveo nekoliko primjera iz koji se vidi da je nekad to funkcioniralo, nekad nije. Nekad su pristajale vlasti obje republike da dođe do neke razmjene teritorija ili pomjerane teritorijalne razmjene,
a nekad nisu. Sad, zbog čega su nekad odlučivali da na to pristanu, ja ne znam. To se ne... Ja to nisam mogao vidjeti, jer iz ovih primjera koje sam ja imao, kad nekad prihvataju, nekad odbijaju, to je prosto ne znam zbog čega je to tako. To je jedna stvar i drugo, dakle, ali ono što sam ja htio pokazati ovdje kroz dva, tri primjera, da nije bila ključna nacionalna struktura stanovništva, barem kad je u pitanju Bosna. Upravo kroz ovaj primjer, recimo sa Crnogorcima, gdje oni kažu ovi su Crnogorci, ali traže ovdje, ili ovi, recimo, Hrvati iz Vinice i ovi Bosanci kažu, ok, bi bilo, više ste Dalmatinci nego Bosanci, možete tamo i tako dalje, ali neko je to rekao ne. Dakle, čak su, zbog čega, ja ne znam, očito je ovdje bio neko pitanje na hrvatskoj strani, jer ako su Bosanci to podržali, do duše ja ovdje imam stav samo okružnog odbora Sarajevo, nemam stav vlade BiH, ali obično je to išlo tako, ako niže razine vlasti to podrže, onda to vlada prihvati. Ali ovdje imam stav okružnog odbora Sarajevo, koji je taj prostor, odnosno pravnik za Vinicu, jel? Oni kažu, ok, bi to bilo, idite tamo, vi ste Dalmatinci, slobodno tamo, ali ovi kažu, neko je to zaustavio. Sad, da li je to nešto na državnoj razini? Meni se čini da nije, da je to funkcioniralo na ovim međurepubličkim dogovorima, a vlada je tu savezna se pojavljivala kao neko ko treba, odnosno Narodna skupština federalira, kako to definirano Ustav, barem je tako definirano, ja ne znam da li je nešto u pozadini rađeno, vjerovatno jeste, ali to ne možemo znati, a onda je Narodna skupština to morala prihvatiti. Dakle, kad se republike dogovore, onda to mora proći kroz Narodnu skupštinu da se zvanično odobri taj dogovor među republikama. Ali šta je sve uvijek, šta je bilo ključno, to se pomjeralo, taj obrazac se nekako ovisuje od slučaja do slučaja. Upravo sam to htio pokazati, dakle se ne vidi tačno da je nacionalna struktura stanovništva bila ključna, da je ekonomija bila ključna, nekad je ovaj princip prihvatan, nekad neki drugi. Da li nisu bili za stanovništvo najznačajniji neki regionalni razlozi, na primjer, iz toga što se ti sada, da su blizina nekih većih krajeva, na primjer, nekih regija u kojima su bili i prije i tako dalje. Za stanovništvo uopšte nije bilo bitno da li je to ta ili druga republika, ali da oni ostaju u nekoj zaključenoj regiji. Mislim, to su ovi, recimo, situacije iz Kruševa, oni su govorili, mi to sad moramo ovdje, mi dok idemo do Šavnika, oni kažu tamo su brda, 3 mjeseca, 4, nema nikako, ne možemo nikako proći tamo, nemamo nikakvog puteva, nego osim što koze idu. To su oni kozije stazice, sad studenti možda i ne znaju šta su koze. Ali, dakle, to su doslovno neke stazice kojima ljudi nisu mogli prolaziti i to je zimi bilo totalno zatvoren kraj. Dakle, oni su i to navodili kao argument zbog čega se žele pridružiti u ovom konkretnom slučaju krajevima u Bosni i Hercegovini kao bliže je. Ali nekad i to nije prolazilo. Recimo, donijeli su odluku da se ta sela neka Kruševo mogu pridružiti Foči i to je ok, daleko ste, komunikacija i tako dalje, ali kad je došlo s ovima dolje da se pridruže uz Gacko, onda to ne može. I ovi isto kaže, daleko su nam ovi krajevi, ovi su nam bliže, ali nekako se to nije realiziralo. Sad zbog čega to stvarno ne znam, ali samo znam da se nije realiziralo. Dakle, iako su isti argumenti navođeni kao zahtjevi za korekciju granice. Htjela sam da navedem posljednji primjer oko tih teritorija graničnih među Srbije i Kosova. Znate da je posljednjih nekoliko godina bila na dnevnom redu ideja o razmjeni teritorija i podjeli Kosova. Ne zna se u kojim razmjerama, ali u svakom slučaju govorilo se o Preševu kao albanskoj teritoriji i severu Kosova gde su manje više Srbije. Istorijski gledano, Preševo se neki bio deo Kosova i Albanci to zovu istočno Kosovo. 59. mislim da je to Stanović promenio kako bi se povećao broj Srba na Kosovu. I tu je čak učestvovao jedan deo međunarodne zajednice za vreme Trumpa i onda su to Nemci skinuli sa dnevnog reda, ali još uvijek ispod žita postoje struje i u Beogradu i na Kosovu i u Albaniji, koje nekako se nadaju promjeni granice, ali Srbi, nacionalni stratezi, oni ne bi dali Preševo, zato što je kao strateški važno, ide ka Vardaru, Makedonija i Brne.
Tako da je to isto jedno aktuelno pitanje koje je sad negdje tinja, ali navodno međunarodna zajednica više. Da, to se stalno pojavljuje. Zamjena Preševa za te teritorije Kosovske Mitrovice i tako dalje. A s ovom Kostajnicom ili to nije neko otvoreno pitanje? Ja nisam vidio u ovo vrijeme se to nije postavljeno. Ne u ovo, se danas. Mislim, zašto je to danas? Bojan. Ne znam danas da je to... Onaj otočić, ne? Otočić na Rijeci. Ne znam šta je to danas. Ne znam. To pitanje u Kostajnici. Zato što granice više ide kod, Jer još postoji. Ne, tamo je utvrda od Zrinskih, pa je to, Ne znam, to je čiji je to sad, stvarno? Da je to u Bosni. A Hrvatsko bi to htjelo uzeti. Bojan A ti ne znaš. Dok Hrvatsko provjeri izvoli. Moje pitanje je vezano na jedan kuriozitet koji retko koji ne znaju. Kad smo se mi bavili ovim okupacionim granicama, tražiš sve i svašta i nađeš na sve i svašta. I jednom nađem na web stranici, ne znam, RTS-a ili nekog, o Međureću. Dakle, o enklavi od 4 kvadratne kilometra unutar Srbije, koja je teritorija Bosne. Odakle ove 4... I onda kao kažu, ovi iz Priboja, ako odu na drugi kraj svoje opštine, 2 put kreću preko bosanske granice, kad se vraća opet 2 put. I bila je Međureće gore na jednom slajdu. Kako je to enklava postala stvar? Kažu da je to neka agina zemlja. Ma. Mislim, to čitaš u novinama sad. Da, ne znam detalje, ali znam da ima tih slučajeva. Pogotovo na tim, ako su to uz rijeku Drinu. Da, to je između Ruda i Priboja. Da, to su krajevi jer su onda, ne znam kako je to nastajalo, ali znam da su 45. i 6. godine postavljali to pitanje i to je zapravo još bilo pitanje koje se u Austro-Ugarsko doba postavljalo granice na Drini, upravo zbog toka Drine koji se često znao ovako mijenjati. Tako da ne znam kako je to, ne znam kako je stanje sad, ali znam da su to neki krajevi koji su sporni, gdje prelaze upravo tako tamo, i zbog toga u Srbiji, recimo, to je Vučić prije nekoliko godina nudio da se napravi neka razmjena teritorija kojeg bi bilo kilometar za kilometar kvadratni ili metar za metar, a oni kažu kada možete vi nama davati metar neke bezvezne zemlje za metar kvadratni koji vi koristite za hidroelektrane ili ne znam šta. A Savezna skupština nikad nije primjela zakon o granice, to je shvaćano kao administrativne granice. Ako su se republike dogovorile, to da, mislim, to je, u Istri je puno sela prošlo iz Hrvatske u Sloveniju ili obrnuto je u Beloj krajini, tako. Samo bih upozorio na jedan primjer, jer mi se ovo Kruševo činilo veoma interesantno, jer u Beloj krajini je dosta sličan slučaj kao ovo Kruševo, tamo u Žumberku, nekadašnja opština Radatovići, oni su htjeli, kad je bilo raspat Jugoslavije, da se vrate u Sloveniju, jer su bili pre Drugog svjetskog rata su spadali u Sloveniju, u Dravsku Banovinu. I naveli su istorijske razloge, ekonomske razloge i geografske razloge. Svi su išli u školu u Sloveniju, svi su bili zaposleni u Sloveniji i potpisali su peticiju da se ponovno priključe Sloveniji. Ali... Osim poštara. Osim poštara i još dvojica koji su bili u službi u Hrvatskoj. Onda svi. I kako je završilo, nisu verovatno imali sreću kao ovoj u Kruševu, ali inicijatora ovog peticije i njegovu verenicu su uhapsili. Godinu dana bili su u zatvoru u Zagrebu, Remetincu, toga pola godine u Samici. I bila poslije jedan pokret koji je to obavestio Crveni krst u Ženevi, jer ne znamo šta bi se desilo. I bili su u zatvoru bez nekog suda. I poslije su bili oslobođeni, onaj Nobel je bio odvjetnik hrvatski, i dobili čak jedni
17 ih je bilo osuđeno, dobili su neku nadoknadili su im štetu zbog toga što su bili zatvoreni. Može biti, kažem, i neke teške posljedice zbog kojih... Ali Slovenačka skupština nije reagirala. Oni su poslali to peticiju Slovenačkoj skupštini i Hrvatskom saboru. Tada je bio Bučar u Slovenskoj skupštini, mi smo to pisali u skupštinu, sada pre godinu dana, i skupština uopće o tome nije da odbor o tome ništa nije raspravljao. Kao nema tog problema. Ja mislim da je tu važno da se granice republika su postale granice međunarodno priznatih država i dakle granice su takve kakve su zatečene, to je odluka Badinterove komisije, da nema promjena granica, osim opet ako se sad nove države dogovore. Dakle, zato su ovi naši Bosanci kad su išli sa ovim akcijom Sutorina zapravo rušili temelje na kojima Bosna i Hercegovina danas počiva, to je odluka Badinterove komisije, te granice koje su zatečene 1992. postaju vaše državne granice. I ako to pitanje otvoriš i pomjeriš, izvadiš jedan kotač iz toga, onda je gotovo, sve će se srušiti. Tako da, mislim, i ovo je pitanje, ako je to bilo u Hrvatskoj 1992. godine, onda prema ovim mišljenjima Badinterove komisije, to je dio Hrvatske, ako se vi, a možete se vi sa Hrvatske i Slovenije se mogu dogovoriti. Odlično i mi, da. Dakle, ali to je, bez obzira na sve druge istorijske one razloge, to je prema ovom mišljenju zapravo dio Hrvatske. Znaš šta je, baš sam pričao kad smo mi istraživali ovu granicu, znaš šta, tamo je selo Brezovica, znaš. Tu je neka stara uskoška granica, ide ovako kao prsti, ovako, znaš. I ti se, a put ide preko. I sad kad smo mi tu išli autom, jedan naš kolega, geograf, Zoran, on je gledao za pozadnji u auto i vikao Slovenija, Hrvatska, nema signala, Slovenija, Hrvatska. I kad smo došli tamo tu, neke kuće imaju hrvatske brojeve, neke slovenačke. Neke kuće imaju hrvatski vodovod i elektriku, neke slovenačke. Negde je hlev u Hrvatskoj, a kuća u Sloveniji. Čekaj, spavačka soba u Hrvatskoj? U jednom primjeru kuća se ide granica preko, znaš, dijametralno preko kuće, preko spavaonice, i muž spava u Sloveniji, a žena u Hrvatskoj. I to sada, a oba država su u Europskoj uniji, znaš, tako da. Granice nisu bitne, ali mislim da ono 45. 6. takvi pitanja, tako sitni, dakle oko tih soba, ne znam, stan, to nije bilo, nego su uglavnom bili veći kompleksi u pitanju. Dakle, nije se išlo tako do tih malih razgraničenja koji bi se kroz jedno naselje, pa se onda, barem koliko ja znam kad je u pitanju Bosna i ovim primjerima, dakle, nego to su uglavnom širi neki kompleksi. Danas bi to isti bio slučaj, recimo, mi danas imamo, recimo, unutar BiH, pa dva entiteta, RS i Federacija, onda se to dešava da put prolazi, idete, pa evo, kao to, RS Federacija, nema signala, isto bi bilo kao, ili da na nekim dijelovima, recimo Sarajeva, tamo prema Dobrini, gdje je uspostavljena ta linija međuentitetska, da ona doslovno zna da je znala prolaziti kroz neke zgrade. Pa jedan dio ostaje tamo, jedan dio tamo, ali to su urbani prostori koji onda je to moguće, ali u ovim slučajima najveći dio je bio ruralni su to prostori bili koji gdje to nije bilo ključno. Pusti je još posljednje pitanje, najteže, šta je bilo sa Sandžakom? Ne znam, Sandžak je, koliko ja znam sad, Sandžak je... On je imao svoje antifašističko vijeće i razgovarali se o tome kakav će njegov status biti, ali je to već riješeno 45. koliko ja znam. Dakle, Sreten Kusavljević je bio predsjednik, jel tako, Savnora, oni su u 45. godine donijeli odluku da ukidaju i Sandžak je i dalje ostao podijeljen između Srbije i Crne. U onoj granici iz 13. godine. Iz 13. godine i to je pa i dan danas, evo Sonja je radila, mislim, prije 10-15 godina
Helsinškom odboru, imali ste neke zbornike o tome, tako i neki identitet Sandžaka je to rađeno. Ali pa se recimo i danas, to ja nekad sa mojim studentima kad pričam, onda pitam šta je za vas Sandžaklija, jel? Koji je to nacionalni identitet i kad kažu Sandžaklija, onda odjedanput svi pomisli na muslimana, Bošnjaka i Sandžaka. Niko ne pomisli da je to možda neki Srbin sa Sandžaka, nego je Sandžaklija, to su neki koji dolaze u Bosnu, ne znam, dilaju drogu, imaju ovako velike vratove, mišiće, ne znam šta, sad je stvarno. I to su ono Sandžaklije, kao ne znam šta. Imaju identitet. Da. Ne, ali bilo je pokušaj, Ugljanin je tražio region, a onda je Zukorlić tražio da se preko graničnih Sandžaka u Crnoj Gori pripoji jedan region. Bilo je tih inicijativa tokom posljednjih 5 godina. Da, ali pitanje je više šta to, oni u istorijskom smislu nešto, ali u demografskom smislu su se stvari bitno, koliko ja znam, tamo promijenile i sad to je teško napraviti neku cijelinu, koliko ja mogu vidjeti. Jer tu su, ne znam, Sandžak, Novi Pazar i ne znam šta, to su, ali šta ćemo da sa Prijevljima, sa... Oni su podijeljeni, Beograd je podelio, recimo, izborne jedinice, Sandžak na 2 dela, tako da onaj srpski deo glasa u jednoj, u drugoj, samo da bi sprečio dominaciju Bošnjaka tamo. Onda, recimo, cela ta infrastruktura koja se gradi ne ide ka Sandžak, tako da ono je prilično, kako da kažem, i nerazvijen i nekako izolovan. I nema investicije, što nema infrastrukture. Nije Bosna nikad potezala to pitanje. Mislim, to se 90. godina postavljalo ponekad kao ako vi hoćete dio Bosne, mi ćemo dio Srbije. Ako vi nešto insistirate na Republici Srpskoj, mi ćemo na Sandžaku, tražimo da se Sandžak ujedini sa, bilo je takvih prijedloga. Ne zvanično, nego u toj političkoj kampanji, ali ja mislim da je i to i danas nerealno, kao što je bilo i 90-ih nerealno, i da su to neki koji u toj maštaju su zapravo, po mojom mišljenju, više avanturisti nego realni političari. Sad, naglašavati taj zahtjev, recimo, neko iz Bosne da se Sandžak ujedini sa Bosnom, to je prvo da li bi to željeli ljudi u Bosni, to je isto pitanje. Da li bi, šta bi to Bosna dobila dobivanjem tih kraja, mislim, prvo šta je Sandžak uopće da znolje, koji bi to krajevi bili, ali mislim da je to apsolutno nerealno i da tih avanturista naravno će uvijek biti, ali ja mislim da se ovako racionalni ljudi ne trebaju baš povoditi za avanturistima, mada avanturisti ponekad znaju odigrati neku dobru ulogu u istoriji, ali mislim da ovakve avanture... To je više bila reakcija na beogradsku politiku i ovu represiju 90-ih. Da, efekat je nikakav, to je statisti. Ja sam reći da su 90. godina u Hrvatskoj stranci prava crtali u Velikoj Hrvatskoj i Sandžak. I Istru, naravno, cijelu i tako. Dobro, Ustaši su iz Slovenije, tako, sad smo na boljem stoji. Dobro, če bi več vprašanj, Husnija, hvala lepa in do naslednjič.